هند روج باش گلک سپاس هند میتینگ استانبول ده چه بکن و چه پیامان بدن روج باش دما و خوش بی دما گلی ما خوش بی و شانن گلک سپاس خوش تبیم راسته پشتی ام بیجن هیئتا می دم پارتی چو ایمرالی بابرز عبدالله öcalan و زانن گو حتی ایرو بجار سر ناو پارتی چون ایمرالی جاره یکم جی برز وکیل می رحای امر öcalan سر ناو مالبات چو راسته لوی هنکی برز عبدالله öcalan هنکی پیام دا خاله ام بیجن جبوی آشیتی جبوی سر پیام هفت خالم بو هفدیتنا یکمین دا گوراوی هفت خالی جی ده ایروپی داجی ام جی خباتک بکن داوی داجی چون اون زانم گو حتی ایرو دجار چون بله ایرو ام دخوازن گل خورا بینه باهر و هنک ری و ریباز ام بیجن اشکره بکن دیار بکن ام دبیجن مادم گو ام بیجن آشیتیه کی سرنابه وی سوریجه کی گو اکر دست پی بخه بلا زلال بی بلا اشکره بی بلا گل مجی هایا وی جوی جوان ام بیجن چونو هاتنان دا جوان بیاران چه ببی هایا گل جی چه بی باشه هونه داخوازا چه جگل بکن بو وی پیواجوی بو وی قناغی راست چاوا و آنی زمان سه باجاران میتینگ مازنه اف باجار استانبول آمد و مرسین و پینجی و یک باجار انداجی ام گل را گل خورا ده بینه با اف ام دیش گل خورا روشا پیواجوی بیشن یعنی ام چاوا بکن گل خواسته که گل جمع چیه چت خوازن گل خواسته که وان چیه اف چار اف پرسکری که گل کرد گو اوا 100 ساله ل باکور دمشی چوا گلو چاره سر ببین چه ری و ریباز ام ده نرینی وان بستینن ام ریاکی چوا ام بیجن بشوپینن که ده بری چوا ببی ام بیجن چک بردانه پبکتنه آشیتیه گورا زاگون یر چه دخوازن کار شخول ده پارلمنتوی دا چه ببی چوا ببی راستی ام دخوازن نرینا گل خواه بستین و گل خواه جی جوی پیواجوی آماده بکن یعنی گل ما گازنوی اواه دبی وین پیواجوی کی پیک تخن لبله هایا ما جتنه ام دخوازن هایا گل جی هبی گل جی ام دخوازن و گل همی ترکیه تنی گل کرد نه شقا گل ام بیجن سر اولی بی سر باوری بی سر چانده بی سر ناسنامه بی گله همی ترکیه ام دخوازن تبی اوای دا نرین اوان بستینن و ریباز چوا ام دین بریا خو جبوی قاسی ام گله خوارا تنه با هم پیام ما استانبول جی پرانی دی اوابی باشه ایجا اف گره چالاکی و جوینن و بگشتی لوان همو باجارین ترکیه و باکوره کردستانی و حتی کنگی بردوام بکن وی می حتی ام بیجن 15 می ده دوام بکه حتی ام بلکه بچه که حتی 20 می 25 می لیولی آرمان جامعه اوه تبی مهیدا ام اوان هفدیتنان و بگالی قارا ام بیجن جوینان بقدینن و حتی حفده 20 می ام تکارم بیجن اندرنگ چقاجی هدف ما حتی 10 میه لیولی دبیجی بلکه هنه کاروش خلان درکوی بریامه احتماله که دمدرج 20 می ام دخوازن همی بقدینن کاک حسین برنامه ما حتی دیمه باشه اف جبو گل جبو خلکه وکی دن تلزانی یعنی هر کس دبیجه اگر هاتو به واجوه که آشتیه هات راگ هاندن وی دمه ده باندورا خوان نتنه لسر باکوره کردستانی لسر باشوره کردستان لسر روش آوای کردستانی جی هبه وکدام پارتی هند فکرن لگل بریوه برین هرما کردستانی جی هفدیتنام بکن؟ راسته نه دما ام وجه آنی زمان اف پرسکریک تنه پرسکریکا باکورنینه پرسکریکا چوا و آنی زمان پرسکریکا باشور جی پرسکریکا روجهلات جی پرسکریکا روج آوای جی حتی ام دکارن پرسکریکا روجهلات ناوینه جبوی اوی اوی گوش بی کی دسته کی به ام ده هفدیتن بکن ام ده تکیلی دینن
جبوی چاره سریه کی جبوی پرسکرکا کرد چاره سریه کی ماینده ام بیشن آشتیه کی پرومت چاوت آوا کرن ام دی روی هفدیتن بکن و اوی وصف اشکره زلال روا ببن وی جاری ام دبیجن اف روش بلا زلال بچه بمشه بلا herkes pe hay bibî evê got hem gelê Kurd hêzê Rojhilata navîn hêzê em bêjin Rojava ê Başûr ê Bakur ê Rojhilat yani ew got tivî meseleyê da em bêjin têkiliya wî heye em divên rastî em her kesî ra hevdîtin bikin çawa evî rewşî rêva bibin tu awayî de em dixebatek bikin. باشە نها پشتی دوو سەردانên شانداوە ji bo îmreliyê û ev civînên we jî li gel gel kûbdayî bibin piştî wê qonaxa piştî wê dê çi be dîsan dê şand seredan bike ez wisa dixuyê got belkî em bêjin Partiyê Türkiye hêzê Türkiye belkî îhtimala got carek jî puanra jî hev dîtin bêkirin piştî wî agahiya got me ji gel stand em bêjin nêrînê gel em dê tu away da jî raporek bigirin ser wî raporê jî hêz saziyê Türkiye jî hene em bêjin sendîqayê wan civakê sivîl em bêjin her hene sazî hene em dê puanra jî hev dîtin bikin evan hemî kom bikin gora raporekî em dê bînin gel çi awê dixwaze em jî evî xene rapor û ihtimala mezin de serlêdanek dîsa ji bo Birêz Öcalan hebî em dê biçin dîsa jî hevalêtme dê biçin li wê danûstandin bikin dê wisa ev pêvajoyê biçe ev pêvajoyekî giran e pêvajoy herî pirsgirêkekî sed sale ye pirsgirêkekî kevnare ye şopandina wî gelek zor e gerek baldarî tivê tu away da jî hişyarî tivê ihtimale got tivî sürecî da hinekî em bêjin tiştê ku em nexwazin jî biqewimê em geleke firset jî nedene weke çi tişt hene ku weke em bêjin provokasyonek çima mesela herkes mesela alî em bêjin aştî ve dibe jî gone be em ihtimalan dibêjin em nabêjin illa hêdê tiştekî wisa bibî dibe jî ihtimale kusa yani mînakê dinyayê wisa ne mînakê dinyayê dema bûyerê hewa diqewimin ihtimale got provokasyon jî çêbî ihtimale got tişt ew got nexwazin jî hebî ser wî qasî jî em dê baldar bin qas destê me bê em bê derfetê tiştê wisa nedin û evî pêvajoyî awekî pirûmet bidomînin em bawerin ev car em dê aşîtî hem li Rojava hem li Başûr hem li Bakur hem jî Rojhilata navîn hêviya me ew e ev firseta me derfeta me dawî ye mecbûrin evî firsetê evî şansê vî carî baş beemlînin ji bo qasê got gelê Kurd êdî gelek eziyet mirin kuştin cefa zindan dîtin hêviya me ew e em vî carî dawî bikin gelê Kurd jî bige aşîtiyekî mayînde aşîtiyekî pirûmet û ew jî ser dinyayê mîna netewê dinyayê û zimanê xwe û nasnama xwe û çanda xwe bijîn hêviya me ew e Birêz Husên peyam kengî bo qendîlê tê şandin kengî piştê van civînan ihtimalek mezin piştê van civînan ev rewş mihêcan goya yani pirsgirêkekî sed sale ye pirsgirêkekî wisa sivîk nîne got mesela Türkiye îro çawa dibêje dibe geleke çek bêberdan yani ev mesele çek berdan û neberdanê nîne ev pirsgirêkekî giring e gelo çima însanê me çek hela helanîn geleke mirov ewan hincetan ji holê rake hinceta çekhelanînê heta hûn hinceta çekhelanînê ji holê ranekin hûn nikarin yani hûn îro jî bernin dê piştê 2 salan 5 salan 10 salan dê grubekî din rabî çekilînê ji bo qas geleke ev pirsgirêk ji holê rabî dema pirsgirêk ji holê rabî şixwe dê çek jî biberdan kes heyrana çekê nîne kes aşiqê çekê nîne kes naxwaze çil û çiyan da salam bimîne yan jî em bêjin bê kuştin bê kevê zindanan
تو انسان اوی ناخوازن بله انسان ما ایدی ام دیجن بس ایدی خون هات رجان سر آخا کردستانی سر باجار کردستانی ایدی بس ازیت دیتن گله که اف ایش اف فرصته کی داویه ام اوی فرصتی باش کار بینن و اوی چون جی داوی بکن باشە تو دبێژی پشتیوان جوینان دێ پەیام بگهێژە قەندیلێ هەر شاندا دەم پارتی دێ پەیامێ بگهینە قەندیل yani em evî nizane hê ew diyar nîne piştê civînê de kifşe bibî beriya me de dê ka çawa em bêjin peyam biçê piçirê û rêbazî da biçê hinek gotin hene hinek dibêjin işte Birêz Öcalan dê bişeyîne hinek em jî ji çapemenî hinek tiştan yer dibin lê belê tişta got geheştiye destê me û em bizanin nîne vî ڕاستە یعنی هەنێک گوتن jî hene dibêjin nêzik nedûr dê Öcalan gotareke xwe ya vîdyoyî hebe Belê yani wisa dibêjin lê belê ew jî hê diyar nîne hê jî eşkere nîne yani hê zelal nîne ew jî hinek dibêjin lê belê tişta zelal tişta got geheştiye destê me em bêjin kîjan rêv rêbaz rêva biçin dê çawa bibî yan jî em bêjin tivî dîrokî da dê peyam biçê yan jî tivî dîrokî da dê dîsa jî biçine ba Birêz Öcalan hê tiştekî zelal tune Başa projeya Öcalan ji bo çareseriyê heye gelo çawa ye projeya wî rastî tivî daxuyaniya dawî da projeya Öcalan hinek diyar bûye Öcalan dixwaze li rojhalata navîn tenê gelê Kurd tenê ne gelê hemî giştî û bawermendê hemî giştî û em bêjin kî hebî kî ser nasnama xwe li ba hev mîna şopa em bêjin biratî ve kevî û ser vî axî ser vî erdnigarî nava em bêjin aşîtiyek da jiyanekî pirûmet bimeşînin proje wî ser wî projeyê dişxulê û nizanin teyîsî rojnaman jî em bêjin sosyal medyayê jî teyîsî Birêz Öcalan evî dibêje yani dibêje du rê heye beriya me da ya em bêjin rêbaza Amerîka yan jî rêbaza min yani li vir çi dibêje dibêje ez dixwazim devletê navnetewî zêde em bêjin li vir me nexenebin tesîra xwe yani gelê Kurd tivî awey da ser bixwe bî jiyana xwe bile ew ava bike çawa jiyan dike biryara xwe bile ew bide lê belê dema ew çê jî nebî hûn zanin got awek mayîn devletê em bêjin emperyalîst lê bikevne nava vî îşî gora xwe evî îşî dawî bikin Amerika û Ewropa haya wan ji van hemû yani pêşhatan heye rola wan tê de heye divê pêvajoyê de yani ihtimala mezin heye çawa em jî tahmin dikin çawa heye yani em bêjin hinek tiş destê me da tune gora rewşê em dibînin got êdî zora Amerîka û Ewropayê ji Tirkiye re dibêje evî îşî çareserî bike evî pirsgirêkî çareserî bike û ev hûn çareserî nakin em dê pirê û rêbaza xwe çareserî bikin ji bo qasî em dibêjin beriya cotmehê da di me beriya cotmehê da serokê me Bahçeli digo Dem Parti bigirin vekîlê wan jî me parlamentoyê bavêjin anayasa bigirin nizam çi bikin lê belê piştê du mehan dema got da axivê dibêje gelek em evî pirsgirêkî çareser bikin yani dem dema me tune dem direnge em destê xwe zû bigirin rojek zûtir em evî karî evî pirsgirêkî çareser bikin em ji wê dizanin got devletê mayîn jî îdî em bêjin tivî awey da Türkiye zor dene Türkiye got evî îşî çareser bike gelekî spas bo te Birêz Hüseyn Olan parlamenterê Dem Partiyê Bedlîsê weşanê baş divê silav dikim hemî temeşevanê hêjan re gelekî spas tu bi xêr hatî her hebî